Zdravo svima, danas pravimo lažni bezglutenski hleb koji se pravi sa jajima. Ono što imam na stolu, odnosno ono što mi treba su 3 jaja. Treba mi malo sode bikarbone, otprilike na pola kašikice sode bikarbone i treba mi malo soli. Soli isto kao da solite 3 jaja, eto, vrlo malo soli. Također mi treba i 200 ml grčkog jogurta. Prvo što ćemo da uradimo je da odvojimo žumanjca od belanaca i onda ćemo da umutimo mikserom belanca. Smo čvrsto umutili belanca, sad umutimo žumanjca, s tim da ćemo ovdje da dodamo i sodu bikarbonu. Sada ćemo da ubacimo umućena žumanjca u belance i ubacit ćemo i grčki jogurt. Ono što treba voditi računa je da kad budete miješali špatulom da polako mešate da se jaja ne bi splasnula, nego da ostane malo vazdušnasto. Jednu tepsiju, stavite papir za pečenje i kašiku po kašiku ubacujete u tepsiju. I možemo da stavimo